Halo, Assalamualaikum, sayangku. Waalaikumsalam. Ini bikinnya. Siapa? Sini Mas Pri. Masih di pabrik, ah? Oh, tak kira balik. Belum yo, jam 3. Absen keluar pabrik jam 3. Oh, jam biru sih aku turu. Ya, perlu, ah. Saya kurang ngomong. Aku turu sampai jam 2, Mang. Iya, tidak apa-apa. Sehat, keren. Iya, mendung kene kok. Hah? Warisan apa? Hah? Wabon warisan. Risan jam biru. Ono pertemuan berisa. Iya sayang. Sesuk ngomong. Iya. Ora maksudnya aku kene mendung ya, terus aku turu. Oh iya. Podo kene yo podo. Ora ngomong ayah rene ora kene mendung ya, terus aku turu. Iya. Yo, aku yo kangen banget sama mama. Tapi yo jadwalnya sesuk. Yo, ayah kawan akeh ya. Oke, Mas. Oke, mama yakin baik. Ya kan, pokoknya kau ayai awor tetap awor, Mas. Iya sayang. Ya, Mas. Iya. Sehat, mama. Mama sehat kok. Amin. Sehat. Ya, alhamdulillah. Sering bersyukur ya, Ma. Iya. Acara barisa, lho, terus metuk bojone jam piro? Ora satu. Ya, masak gitu. Ora bareng anakku, anak lanang. Oh. Kan anakku lanang jeneng kono. Oh, iya wis rasa diketuk. Nah, Karo anaknya. Berarti ayah mau motor blek-blek. ngomong motor Cino. Oh. Iya. Nah, ini aku ngurusi jeneng kampung. Bagi tugas rumah. Iya. Yo, sehat-sehat, Mama. Amin. Sering bersyukur ya, Ma. Iya ya, aku karo turu iki. Yo karo sering sehat, Ma. Amin. Aku kangen banget kalau nanti Mama. Iya. Ya, Ma. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Sayang. Iya. Ma, Iya. Mama. Wah, Warna ini Mama isih ora. aku wingi pesen Indah 20.000 isih oke. Oh, iya weh. Ketoke sekelo kok Indah wingi ning Kaliwungan aku pesen. Ya pokoknya maring pokoknya sing pasti gede kali ya. Iya. 20.000 isih oke rasa nggo sesuk ya. Mama pengen digawake opo? Apel. Iya. Kira mangan apel. Hah? Apele ono kilera. Apa nih? Apa ini yo aku kuwit ono. Apa nih? Apel. Yo. Belum. Apa sih? Apel. Ngomongnya deh.
Iya, iya, iya. Wah, ya apel. Iya. Karo apel Iya. itu. Ya, apa? Heeh. Iya. Ya wis apa? Ya apa? Ah. Amin. Iya.